مرحبا تماشاوان و گهداروانین هیجا ام به ویدیو کنو لپیشبری ونه بابتا ویدیو ما تیر آنگو مرکوره کابین و گهن خوابدن ما هم جواره بحثا تیره بکن چاپکانیên herîkevin ku navê Merkurê têda derbas dibe, tabletên Babîl ên milatî ne. Li gor baweriyê, astronomek di sestala çardehan de Merkur dîtiye û van tabletan jî li gor van lêkolînên xwe hildaye binqeydê. Di van tabletan de ji bo Merkurê navê geretirka gevazdî hatiye bikaranîn. Merkur di hin çavkaniyên cuda yên Babîlan de bi navê geretirka nebû li beriya mîladê mîlenyuma yekem de jî derbas dibe. Lêbelê agahiyên herî rast di derbarê Merkurê beriya mîladê mîlenyuma sêyem de aîdê Sümeran e. Ango mijara vê nivîsa me geretirka ku herî nêzîkî tavê Merkur e û xwediyê gelek dîrokeke kevnare ye. Merkur li rêgeha xwe di saetê de bi lezeke 173,000 kilometre dizîvire. Ev leza zîvirî ji leza zîvira cîhanê yek xal 6 qat zêdetir e. Ev rewş dibe sedem ku dema em li cîhanê li Merkurê binêrin leza wê bi me zêdetir tê. Bi ihtimaleke mezin di tabletên mulapin de sedema binavkirina geretirka gevazdî jî ev e. Heta navê Merkur ya nûjen jî ji xwedayê Romayê Merkurê tê. Kesê ku di mîtolojiya Yewnanî de jî hemberî wê ye Hermes e. Baweriya Romayan ew bû ku xwedayê herî şûm û ya herî lezgîn Merkur e. Ev xwedê di heman demî de wek xwedayê pere, ger û duziyê jî dihat dîtin. Merkur geretirka herî nêzî tavê ye. Dûrahiya di navbera wan de nêzîkî 58 milyon kilometre ye. Tîrêjên tavê di sê xal du xilekan de xwe digihîne tavê. Ev dem li cîhanê nêzîkî 8 xulek û 20 çirk e. Li gel vê Merkur di nav pergala me de geretirka herî germ nîn e. Merkur bi germahiyeke 427 pîleyî be ya duyem e. Sedema wî Venüs li gor Merkurê xwediyê keşûbayek ji aliyê gazên karbondîoksîd, azot û asîtên sülfurîk ve tîrtir e. Di heman demê de Merkur di nav pergala geretirka me de jî ji aliyê tîrahiyê ve ya duyem e. Geretirka herî tîr kîjan e? Ku hûn merak dikin zêde dûr neçin. Lewra di rojbendê de geretirka herî tîr cîhana ku em li ser dijîn e. Tîrahiya cîhanê 5515 ye. Tîrahiya geretirka duyem ya Merkurê jî 5427 e. Di heman demî de Merkur geretirka herî biçûk ya di rojbendê de ye. Ji bo şîrovekirina mezinahiya geretirkan divê em du faktoran binêrin. Girse û qebare. Li gor girseya wê em dikarin bizanin ka çi qas kerase di nav xwe de dihewîne. Li gor qebereya wê jî em dikarin bizanin ka çi qas cih di fezayê de digire. Bi taybetî ji her du aliyan de jî Merkur geretirka herî biçûk e. Mirov di demên berê de Merkurê wek stêrkek fikirîne û du caran bi navên cuda ew bi nav kirine. Merkur careyekem bi navê stêra Êvarê,
جارا دویم بناوی ستیرا شینه هاتیه بناو کرن. گلک زحمته که ام بزاد بن مرکور جارا یکم جالیه کی یانجی جالیه کی و هاتیه تثبیت کرن. لیبلی کسی یکم که پیناسه مرکوری وک ستیرکنا وک گرفتیر کریه ده 3 سالا 17 ده گالیلو گالیله بویه. تلسکوپین گالیلو ین یکم که جبو دورین مرکوری ببینن سرکفتی نبونه. اف دور پشتر جالی ستناز دیوانی زوبی و ده سالا 1639 ده هاتیه راچاو کرن. هر وها هات کشف کرن که وک پیکا دنیای هیوه دورین مرکوریجی هنه. کایجا انبالا خو بدن مرکور و جیهانامه. مرکور گرفتر که کو نیوشکلاوی 2439 کیلومتره آنگو قاسه جپینجا دودوی جیهانامه. اف دوراهی جفراهی دولتین یک بوی ین امریکای پچک دیتر مزنتره. مرکور جپیکا جوپیتری گینماده و جپیکا ساتورن تیتانی پچوکتره. اف گرفتر که پچوک هر کدوچه پچوکتر دبه. 6000 مینا کو پیکا ناسای یه بناوی مسنگر جیگرتنه. لگوروان میناکان رهندا مرکوری لگور 4 خال 5 میلیارد سال بری 7 کیلومتر تنگتر بویه. اف کشف بویه سدم کو ام مدل پرسنا نوخویی مرکوری فهم بکن. دنگودانا روبارا مرکوری 75 میلیون کیلومتر قاره. اف جی تقابل روبارا صدام ده جهان دگه. هگر ما بکاریا دنگودانا مرکوری راست بکرا مزناهی اوی ده ببویا 2 قاط پارزمینه آسیای کو او 44 میلیون کیلومتر قاره. وینه که تام کو جالی پیکا ناسای یا بناوی مسنگر هاتیه گرتن پیکا فضای مسنگر جالی زانینگه جونز هاپکینز و ده لابراتوارا تطبیقی یا ریگه مرکوری دشبه شکلی هگه. جبر تایبتیا وی شکلی و دهن جهان ده 47 میلیون کیلومتره دهن جهان ده جی 7 میلیون کیلومتره دوری تاوی دکوه. آنگو دوراهیا تاب و مرکوری دوی نابری ده دچه و تی. ده هر 88 روزین جهانی ندورا تابی بزیوره که تام ده زیوره. ابتی واته اکو 88 روزین کو امن جهانی در باستکن لمرکوری تقابل سالکی دکه. جبلی و مرکور ده هر 58 خال 65 روزین جهانی دزیوره لدورا خواه دکادینه. مرکور دنا پرگالا روزبنده ده بلزیا ده ثانیه ده 47 کیلومتری و گرفتیر که هری بلزه. بله بقاسی جدت مهات مبحثا تیره جواره کرد. جبو تماشا کرنا و اما کردی سپیس سپاسیه خواه دکن. حتی ویدیو کدن بمینن دخیر و خوشیه ده. جبو هن زیده تر خواه بگیهنن ویدیوین ما ببن اندام قنالا ما و شکر ما خواه پارو بکن. بخاطره و